Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kasamla bari langpeng rom, kabadai kasamla puli. Haga arpunyau terik ukala lingkot arhajar arpauar, haga jia keren bat kilat pathai kubor hasilong press klom. Kalapan sngau bat dawa na kasorkar, bakan perkhat temaino haga bayadai bat ke reservation policy, ni ke jingtung kam hapadengki khasi jantia bat garu. Kasamla bari langpeng rup kalapan pau baka jela menta kalayat lenti lasan pos nam kenti. Kumta kasorkar kadai bakan perkhat temaino, lada sau pau persen ya ki garu, ki khasi bat jantiaru, ki dai banyok kumju sau pau persen. Kenang baki samla kin ya biang lang, hakilat banyok kam yok jam. Kala kerpat ru iki samla bakin wan ban mi syakman, haka arpu kendai tarik ukala lengkot arhajar arpu ar. Kabadai kesengisat jan, bakin yami ban wan syaka signature campaign, ya kabaon penlong hamot peran. Shaban sedang aku ben ya tu bang ayah kan ika press conference. Ben ya tu no ya PCA baka cing ya ki PCA ki youth kalak mentoy. Dia haka sengisat jan 29th menta ubne ngan ya le no ya ka signature campaign. Shaban ya tu bari PCA pang ka signature campaign ngam la reklam na pen pau bacing ay ngo ya uble. Bal ayah lam yang ibaro kat kan ika thong syakaman. Bet ba arban Nasdang yang ni reservation policy PA day na iba Adelbert baret. Ia I penmi ya tu reservation policy bet centrally ki issues na katau kan nga sayo man CM ben sna ka tu ka video ha YouTube ba pisa ya tip mo te ngamla klam da sngo ngo ya ba Adelbert ba ai ni kan ne kalat. Balai patte ya pisa khana samlang baro khod henga da sngo ngo shisha. Jing shisha te that was just a video banga pen raise awareness. Rate kacing support pisia kacing kersan jom pisia khantam kishin rang na khalamut dor ba kishin rang kin support yang akat nei pi I mean same ki comments ki jing kersan banga khlam la man pen pau kacing semua pisia baru khot dengan ya thu no pad ya ka signature campaign kan tengi lo ya ka reservation policy ngen ya khun ting ya bangin dawa ting ya shisha men yo no ya ka equal percentage kan Tengah miut batai shoy kata ngate pisial hila tip lun hila ya khi lun benga itenat shisha ben pen ngada sengo sarong shisha ya pisial ki kena samla. Te ya ben ya rally kumba ai idea lang kat ne to ngenam ya da ka rally ba shupen shong shit shipor ka kut no ang to ka shu sha bom la thi shu ya lam bud dan kam le shu ra kum to. La yo pada ka idea bangin le signature campaign kan. Kane gadi ke en pisial ki youth ki unemployed youth ki kemi ki pabar khoi ba support yang ada ki phau haja ya mi no la singi sajan ya wan tang ben I signature dan kam kum ka campaign kum kini ki rally ba phap yen to da ki kenta ma phem dan kam re wan I signature ben pen ka ching tel le jong phisia kan ya kan ya cause ba yes la de ben change no ka percentage ching yo rukom sam ka bha ma na ba ben yo equal bet baro khot mar bilya khna chongi shwabin li tho ki ya ka MPSC exam la la tib bam yo ra na reservation policy 40% la di shagaru dan dia kan berlonggung tapi hidup ini don equal opportunity. Tak ada dia kan thok than kan nak khasai longgung ta chandrang khasai I don't believe in that. Chandrang khasai nga philong capable of anything. They should come equal opportunity. They ha ngisnalai teleki venue ben na kerpat ben mi khamat no na ribai na jowai ni la dan nong represent na nong stan la dan ben na shillong in le no ha mat pran to ha mau khal taxi stand ngan represent mga smog bahaya wan kren nga wan chakman Teka venue kan dia mau khar taxi stand las ngai sa jana khandai tarik khad we bechikan kata kadika signature campaign bet sa ko we pan ngakar pa ki siang ba pher ki HYC ki KSU mal bangi di student ngali kan themar we kat no sien ngala duk men siam nomor nga ong kanika fight mga le ta kaman toy ra nama nga kan the pule mar we nga pule ka agriculture ngan don idea ra kini te ngale bet mar we nga poi kat nei shakmat ro deba Yarab uble khang tam phisia ki youth phia support plat nga sapoi kat nei tenga ong ken chano ki siang chongi kham tam ni di khasi ni di student SU HYC sno bhawan la saturday sno bhawan kershan yam yangi ngin yo ya kan ka thong ben kieu phi ben kieu no ya kan nei ka ben kieu no ka lawe chongi la de high time ki kana chongi ken sajab ben le ra nam ta chongi le ki next generation chongi so sno bha nga chno ya kata sa kum nei pet kat nongi la to shaprang kan endera chingle chonga kan di kasur phisia ki khna samla pheya long strong hadu kan nei ba phela poi hadu kan nei ka thong wat kan ran din shu
ngin yakun kam bandera ben shi yakun da ching shong shet one stay peacefully diang laki mas and kam dera bangin shujo no hak dak it will be a very patient battle but shabar ki dakhar da ki post nem ro ki kloy ben ya tur tengi kan ngem dera ben lip no we will get this ni de ben yakun bet ki sarkar tamai we yakun in the right way kan ngem tip dak no percentage can phi that's we have to respect and we have respect kata dika bor bet ka authority jong ka legislative ngi tip bangila dan kam equal percentage ya ka tukam reserve ya ka kam ken reservation policy tangata hai blishi bon ya thank you very